your future, for your life. For your future, for your life. For your future, for your life. You save for rainy day. We provide for the future. Mama always told me everybody needs an umbrella for a rainy day. A little something you could put away. A bit of patience goes a really long way. And with these seeds I carry hopes of better days. Whose fruits are these anyway? Wait a minute, okay I get it. Live for today but prepare for the future. Make sure you cover your welfare is crucial. This for the mothers and lovers and Anguvuseleke mbukeli kulo hlelo elikhulu eSwatini Dedlan Vongeni kanzi lokuvusela kulo hlelo ngeke umtulwa ngudumane nguMacman wakamahlela Sibongo losuka khona ke ehlangothini lechumana kanye nelekuthengisa khona kaDlan Vongeni sivuseleke mbukeli sivusele the beautiful kingdom of Eswatini. Mbukeli singena nje kulo hlelo lamhla sidake sikhulume indzaba dekonga ngoba siyade ukuthi sisuka esikhatsini esimnanzi lapho khona besisolo sikhulumisana sicisana nawe lapha esigabeni lapho khona besibona umhlaba wonke lapha ujabulela lilanga lesipita ukuthi ke customer service week sibonile ke neDlan Vongeni evikini lapha belibhisitela khona latisa emakhasimende alo kakhulu sibonile nje laba bafika lapha ke emahhovisi eDlan Vongeni awu bebaphuma bamanzatela ke mbukeli labanye bebamunya nemaswidi lapha sabona labanye ke lapha lababukeli Dlan Vongeni lokusho si lokufaka ikhasi nemcondzisi lokubukeli Dlan Vongeni kwanenkosi lonkokhela wasikuvakashela lapha singaphinda sima-tenants kuzama ukuthi sibakhombise ukuthi vele siDlan Vongeni sikhonyela bona siyababonga futhi siyabadumisa kulo kusebenza lokungakana nabo labakwendako emabhizinisini abo lapho labakhona ke mbukeli sendlula ke lapho ke sengingasho nje ukukhuthata ukuthi nasemalungeni uma ngabe mhlambe kukhona lokukhona lafisile ukuthi nathi ke asicushisekiko solo ivuleke inombolo lapho khona ningazibhalela khona siyabona amalunga lamaningi nje asibhalela kuyo inombolo lo ibonayo ke mbukeli lapho ya WhatsApp inombolo ke lethi 79638386 kwangasiko lokuphila ke mbukeli nemalunga lamaningi nje lapha ahlala asibuta lokona lokwa lafuna kwati mayelana neDlan Vongeni ngoba kubalulekile vele ukuthi uve lapha office leDlan Vongeni ungaze mhlambe usasethi indzaba le ngoba mbukeli baningi abantu ikhuluma ukuthi indzaba lapha ngaphandle kepha ke letinye tato uthi mawutilalela kahle ukhanze ukuthi akusilo nani iqiniso siyakhusata ukuthi ungasabi nje kutsana lo Dlan Vongeni noma mhlambe ngiyiphi indlela longasizela ngalo njengoba ubona nje ikhona inombolo yamahala lapho mhlambe bafuna kushaya inombolo yamahala ayishaya inombolo yamahala leyibona kwembukeli lo 8006002 kazi labanye futhi bathenza kusebenza nabo email lokusho ukuthi post lembane i-email nakhona ungasibhala ke mbukeli lapho ku info@enpf.co.sz sikhuluma nje indzaba yekonga namhla ke mbukeli siyati ukuthi njoba nje sisebenza eveni kuhle kusasebenza kwanyalo futhi uthola ukuthi ekusebenzeni kwakho njalo ngenyanga uthola umholo labanye mhlamba bameli nalenyanga ukuthi bathole umholo baningi lo futhi bathi sebenza mhlambe yena njalo ngelanga kunemali la yakhako kube nemali la yakhako ke mbukeli kepha ke njengoba sisebenza kufuna ukuthi sihlele njalo njengoba sisho nje lapha esidlan Vongeni sibekela ikusasa lakho lokusho ukuthi kumele ikusasa lisuke likhona ke mbukeli lidzinga ukuthi ke ulibekele ngoba ngekwehlula kulibekela ke mbukeli kubese ke sekuba nekuhlupha lokuthide lokuba khona ke lapho sike sabona labanye lokuthola ukuthi mhlambe lapha ikakhulukati eAfrica labanye baze bakubide ukuthi iBlack tax ufole mbukeli ukuthi mhlambe njengoba ke uyasebenza nyalo mhlambe ke awusilo umuntu lolinaka kolekusasa uthi nje njona ukuthi mhlambe ufuna ukuthi utijabulise lesikhathi leso lesikhona usaphila baze labanye bathi awu kubalekile ukuthi vele utichaze usaphila ngoba awati ukuthi ke uyawuhamba nini utichaze ke vele mbukeli ufole ukuthi uchaza ngendlela ukuthi mhlambe sokhohla ukuthi likhona lekusasa litabelo litaba khona ke lapho uma ngabe uNkulunkulu akuphile ukuthi uphile emalanga ekuphila uma ngabe ke kwenteka kanjalo ke mbukeli kubese sekuba khona inkale bakhona ke
lapho khona uthola ukuthi uma ngabe sofika lesigaba leso kungaba ukuthi mhlambe njengoba sihlala sisho lapha sofika esigabeni sekuthi awusakhoni ke manje ukuthi uvukele uye emsebenzini noma mangabe usebhizinisini awusakhoni ukuthi leyo business leyo ukhona ukuchubeka ukuthi uyichubeke embukeli lokusho ukuthi emandla akho asuke esaphelile ke lapho bungodi bekuthi ungacabanga ikusasa lakho lapho ke mbukeli ekutheni uma selifikile liyawufika likukhanze ukuthi sekude mhlambe wena lo ngakhona ukuthi utiphilise ngako ngoba impilo phela kufanele ukuthi ichubeke noma mhlambe zofika lesigabeni sebuzala impilo akungeke ime lapho kuyafuna ukuthi ichubeke impilo noma somdzala kuyawufuna ukuthi ube nemali ukuthi uthenge isinkwa ube nemali ukuthi uthenge impuphu naswayi ukhona ukuthi udle ke mbukeli mhlambe futhi uthole ukuthi labanye mhlambe sekufuna ukuthi nasedibhedlela lapha soyagula sekufuna ukuthi mhlambe uhambe uye esibhedlela ayokuhlwa dokotela imali tonke leto ke mbukeli uma ngabe ke wena ke bophila nje vele uphila ungacabanga ikusasa lakho kulapho ke sesike lapho bese sekuba nenkinga ekutheni utabese ke wena sochubika uphila kanjani ke kungawo ke mbukeli singafuni kubela le emuva esikhatsini sasemuva lapho khona idlandvongeni lalangakafiki eveni khona lapho sasibona khona emalunga lamaningi noma mhlambe emaswati lamaningi ngoba bekusethele idlandvongeni wawufula ukuthi emaswati nje ayasebenza vele ahlula ukuthi atibekele imali uma ngabe ke usebenta ke mbukeli uhlula ukuthi utongele kuba khona ke sigaba lapho khona ufuna ukuthi mhlambe vele uthi nale pension usukunenhlanhla ke vele mangabe uyasebenta unayo ipension kepha ke kulona lo sebenta akana pension akakhona ukutibekela mbukeli vele ngikolothi asisikhulumisi namhla sibonisane singemaswadi ukuthi sasekhona isikhathi asengachitheki lamandi usakhona futhi sivule emsebentini mhlambe isinqumo longasinda namhlanje ukuthi njoba nje usebenta udayinaka kanjani impilo yakho kude ukuthi masefika lesigaba leso selikusasa lakho ukhona ukuthi uphile kahle kungabi nawo lesibita nge-black tax lapho khona ukhanza umntali mhlambe wahluleka ukuthi acabangele yena empilweni yakhe sohledi ekhaya akasakhona kwenda lutho sobhekeke manje ukuthi abe intamane bantwana abe intamane ye-community sekufuna ukuthi sibhekane nawe e-community bantwana bakhona ukuthi bangunake ke mbukeli ngenxa ukuthi uhlulekile wena hayi ukuthi mhlambe bode emandla bonawo emandla kepha wehlula ukuthi ucabangele sitakhuluma ke lapha ke mbukeli nganawo lesakubita njengoba ngisho ukuthi sikhuluma ngekonga namhla ngesilumbi ke mbukeli financial tips lokusho ukuthi siyahlomisana ukuthi njengoba ke usebenta noma unebhizinisi noma mhlambe ukhona ukutholako ungadongela kanjani ke mbukeli kune rule ke lekhona ke le konga kuthiwa i-50-30-20 rule siyayichaza ke kahle ke le 50-30-20 rule le konga namhla ukuthi ihamba kanjani ke mbukeli kude kusina nawe mhlambe usabukela lihlelo lapho usatona isinqumo ukhona ukuthi unesinqumo lesikahle lesiyakwenda ukuthi impilo yakho ichakaze asicale ngalo 50 ke mbukeli njengoba ke sisho sithi 50-30-20 rule lokusho ukuthi mawuhlanganisa konke lokhu kwakha 100 kusho ukuthi ku100% siyacala ke sithi phela lo 50 ekucala ke ukuthi lo 50 ekucala usho ukuthini ke mbukeli siyathi ukuthi uma siphila ke singemaswati noma sibantu siba intidzingo etikhona empilweni tidzingo ke kungaba ukuthi mhlambe usinga ke ukuthi ube nendlu yokulala tidzingo kungaba ukuthi usinga ukuthi ube ne-transport ukhona ukuthi uhamba hambe la uyakhona ngoba phela uthola ukuthi uyasebenza nje la usebenta khona kudzinga ukuthi ugibele uhambe usukunenhlanhla mangabe mhlambe uhlala lapha eceleni kwala usebentela khona kepha ukuthola abaningi sibasebenza nje bala udzinga ukuthi bahambe kungaba ukuthi ugibela ibhasi noma ikhumbi kungaba ukuthi mhlambe uhamba ngemoto yawudzinga petrol ke le moto leyo uthole ukuthi izidingo takho mhlambe letinye kungaba ukuthi tempilo ke lento i-healthcare izidingo kungaba izidingo mhlambe te-insurance ukuthi mhlambe njengoba ke mhlambe unaleto timpahla takho kungaba ngule moto yakho ufuna ukuthi mangabe kwendeka ingozi uthole ukuthi ubhadaleke insurance donke leto tidzingo ke leto banato empilweni ke mbukele ngeke siceze tidzingo tinengi kakhulu ukuthi singamanitsi lawa kuloko le 50-30-20 rule sisike mbukeli ke lapha ke akusilo kungenani uma ngabe nje uthola wonke lo mholo wakho lo 100% noma mhlawumbe uthola le mali losuku uyisebentele kungaba noma kusebhizinisini ele 100%
lokungenani 50% waleyo mali leyo ayihlangabetana nayo izidingo takho njengoba sisithi ibali letinye tato lapha izidingo takho uthi hlangabete kusi naku lekuzingile empilweni akusengikhona ukuthi ngibudget lokumcwa budget ake lapha ke mbukeli ungaphili nje ukuthi ngiyadiphila nje ubudget ukuthi okay njengoba ke ngithole naku lokungenani 50% kuyawuhamba ke ahlangabetana nathi nati tibali tingaba dinenge tidzingo ke mbukeli letiba khona nana utadibula nje sethi izidingo takho njengoba uphila mtiphi bese ke uyakhona sohlephule ukuthi kulo mholo lona ungiholako 50% lokungenani akahambe ayeke tidzingo tami ahlangabetana nathi sekuta 30% ke njengoba sikhuluma nga 50-30-20 rule lapha 30% ke lona sikhuluma ngayo ke mbukeli siyathi ukuthi kuba netinvo loti khanukako nje shosi ma once ke lawo letinvo leti kahle ungaphila ngaphandle kwato lokusho usike mbukeli kusinje ukuchaze kahle ma once kulama once lawa ke mbukeli noma letinvo loti khanukako kube kusele nje kungaba ukuthi ukhanuka kuvakasha lokusho ungaphila ngaphandle kwekuvakasha lokunye mhlambe kungaba ukuthi ukhanuka ukuthi usase singani sakho nihambe niye kudina nothi chaza nidle lo nekudlako ubona ufuna kuyakudina ndichaze nidle lokwana lokwa uyakhanuka ke lokho noma mhlambe ke ukhanuka ukuthi nje uhambe uyotijabulisa nebangani bakho nebangani lonabo ufuna ukutijabulisa nabo uyahamba ke nabo noba nefun niyajabula ke nalabangani bakho lokho ukuthi lawo ke mawanzi ke mbukeli sithi ke lokungenani ke kulenza bayekonga ke mbukeli akusilo noma ngabe uchaza akungendlela u30% lokutholako lokuchaza kwakho ngoba mase kudla ku30% sekutaba lenkinga siyayichaza ke lenkinga kusiba kuphi ke lenkinga leyo uthi nje mawufuna lokutholayo ke mbukeli wathi ukuthi okay 50% ake lokungenani uyahamba uyobuka nakudle ngeke ngikhona kusingiphile ngaphandle kwako manits army lawo akungendlela 50% and then ke njoba sichaza ke ukuthi chaza kwami ke lokukhona lokule ngukhanukako akungendluli ku30% kule mali la ngisuke ngiyitholile ke mbukeli njoba ke uthi ibaleleke lapho 50 plus 30 ngi80% ke loyo kubese ke lapho sekusaya 20% u20% ke lona ke mbukeli ngilona ke lesisike thine ke asewumane ke kule mali nalo yitholako lo 30% incenye yayo kube mhlambe ukuthi mangabe kunedikwenetana lonato ubhadele lo dikwenete lo dikhona naloko singesingathi kutsatha dikwenete kusi uphempilo lene dikwenete ke mbukela sikusathi lo kepha ke njengoba ke sisala hleyo lapha ngwendika vele sikhuluma nje nawe mbukele vele ufile dikwenete uyadibutha namanje ukuthi njengoba ke mbuka nje nahlelo nani ingabe kusasa kuyakwendeka ini ngiyawuphila kanjani empilweni yinto ke lefuna ukuthi ke uyicaphelekelwe ke mbukeli ekutheni uma uphila naka ukuthi ungaphileli dikwenete ngoba dikwenete banenge labathula kusivele bese sitaba limata basakhona ukuthi bakhona ekuchubeka nempilo bese ke siyabagongona kuloko ke mbukeli ke kulo 20% ke lesimchaza ukuthi mangabe ke mhlambe uphile futhi kwabe lesikwenete kulapho ke mbukeli silokungenani ke asesifunze ke simaswati ukuthi sisaleke lapho sitongela siyadibekela ke kule ncenye leyo sibhika lisale fisa ukukhuluma ngalo ke mbukeli satogconya emathe ukuthi singabe vele nje kwasikhuluma ngedlandongeni uthini umuntu wangudumane uthi asonge kanjani ke lapho ngoba lo mnyoso vele uyatiputa so vele uyabhala uyabudget ukuthi ngiyafuna lokonga kepha ke ndakonga kanjani siyachaza ke emva kwelikhefu ke mbukeli chube uhlale nansi. Angiphiza ngamukele ke mbukeli kulo hlelo elikhulu ke eSwatini delidlandvongeni kanzi ke solohlesene naye lapha ke ngumtukulu lona wangudumane lo suka khona lapha ehlangothini lechumana kanye ngelikuthengisa ke khona kaDlandvongeni mawusenza kuzivula ke mbukeli sikhuluma indzaba lebalulekile lapha ke indzaba lena yekonga sikhulumile ke lapha ke mbukeli sacala ukuthi nguyiphi ke irule esisebenzisako ke lapha ke ekongeni saso ukuthi le rule esisebenzisako umntana lebati kulabanenge ku 50-30-20 rule
lokusho ukuthi ke ngephuthuma nje mabe usele vele sichazile ukuthi 50% lokutholako awunake idzingo takho lonado usaphila ngoba unadidzingo vele ke ulunga ledlandlongeni uliswati zathi ukuthi 20-30% ke awunake nako lo mhlambi lo ukuthi mhlambe ufuna ukuthi utichaze labanye banebantwana labanye banemndeni labanye banebangani lokona lo ake mbukeli kathi asivele empilweni utichaze ibe khona i-entertainment ungasaphili nje ukuthi ngase uphila sosejele ke mbukeli. Sikhuluma ke nga 20% ke nyalo ukuthi 20% ke incini yakhona ivamile ukuthi ingene ke etikwenetini kulabo labana etikweneti kuze kusiphela ucover isikweleti ungapheli isikweleti naloko sichaza ke ukuthi ke mbukeli akukabi kepha injwayelo leyo ekutheni mhlambe emaswati noma emalunga edlandongeni aphile etikweneti asiphileni nje ngaphandle kwesikweneti sizame ukuthi njengoba sacala konganyalo sivele sicala ke epagini eliclean ke mbukeli lapho khona singalaliswa kabi itikweneti ngoba labanye ngifaka ukuthi babethe ngisho ubuthongo umuntu aze aheme lapha eceleni kuze ngamana nangosikati wakho lapho sawuba bese kunjani lapha hayi ukuthi uhenyiswa yini itikweneti ke mbukeli labanye vele fasathi balalisi nekubalalisa umuntu nje athi ngisho ayemsebentini siwathi chuba kahle kuloko yale emsebentini kahle akasekho lapho ugulisa itikweneti. Songa kanjani ke likadlandlongeni ke mbukeli ngomuntu lokhona ke loyo ukuthi nako usuyafuna vele cala siwonge kadlandlongeni takonga kanjani sihlala sikhulumisana ke lapha ke mbukeli ngetindlela letinengi tekonga kadlandlongeni kulapho khona utifakela khona lokukhonako ukuthi mhlambe ungakhona ukuthi ukufake lokhu kahle ngedlandlongeni ke mbukeli kulokuthi ke vele uma ngabe ulunga ngoba uyathanza noma awuthanzi siyathi ukuthi ukhona phuma ke emholweni wakho lokho lokuyawugaza phela ukuthi masofile esigabeni sekuthi sofikile ukuthi ungalifala imali leyo uyithole njengedlandlongeni lakho kepha ke lo mthetho ke mbukeli uphinze uvulekile uyakuvulekela ekutheni nanobe mhlambe vele uyakhona ukuthi bakuthathele lokho labakuthathela khona umcashi akukhiphele kuye kadlandlongeni uyakuvumela umthetho ukuthi mangabe uyakhona usengangeda lokho lokusitha ngomcashi khona ukuthi utibekele ke mbukeli njengoba ke sikhuluma ngekonganyalo lo mthetho ke uvuma kanjani ke mbukeli uvuma ngokuthi ke ungatifakela kunako lesikipita ngesilumbi kuthiwa ke i-supplementary contribution lokusho ke ukuthi gogo mangabe ke siyatiputa ukuthi seyine supplementary contribution ngulimali engedekile ke lina ke mbukeli sakhala igama ke lapha kadlandlongeni lelilula lesiswati kude kusinana utokhona ukuthi uvele ukwati lokho lokho lesipita ukuthi ingungu ngesiswati ingungu ke leyo ke mbukeli ungathi khetsela ke namhlanje uba usebenza ukuthi njengoba ke akhuluma umuntu langudumane lapha asengithathe le ngungu lena ngitongele kadlandlongeni ngoba ngitongela kadlandlongeni ngiyathi ukuthi angeke ngibe nabo charges kude ama charges ataba khona lapha ngenxa ukuthi ngiyatongela kude mhlambe ukuthi kutaba khona nabo administration fee ukuthi sekhona lokubanjwa lapha ukutheni le mali uyigcineleni kadlandlongeni kepha esikhundleni sekuthi mhlambe kube naloko bhadaliswe ekuthi ngale mali idlandlongeni ke mbukeli liphindze likunete intalo yokuthi nje lakonga imali yakho likunete intalo ke mbukeli yajabulisa le ntalo lena idlandlongeni siyachaza ngalenye ilanga ngoba namhla sigijimisa isikhathi ke mbukeli kepha lofuna sukwati ukuthi lapha kadlandlongeni uma ngabe utongela khona ke mbukeli kunendalo lokuhle ke ngalo dlandlongeni futhi ke mbukeli ngalo konga wakhona ukuthi sikufundisa ke lesingasho ukuthi i-discipline lokusho ukuthi ngeke uyithathele imali yakho noma mhlambe kunini lokufuna khona uyithatha lena sokutongela yona lesipita siyingungu ungaba ke mbukeli ke ukuthi mhlambe ngiyabhekisa nje ukuthi usatibekela ufuna ukuthi ube nale long term objective lokusho ukuthi uba nemicondvo ukuthi njengoba ngitifala kadlandlongeni ngitifala sikhathi lesitako njengoba sishito lapha ukuthi ubekela lekusasa lakho ngitifala lesalela lelitako kude kuthi mangabe selifika lelisasalela lengikhanze ukuthi cha ngilungiselele ndawo khona ukuthi ngichubeke nempilo ikakhulukazi kuye ke lunga lethu uma ngabe wena uthe nje ipension ngakho satha vele ukuthi sale ukwena lokhu kuba impension yakho lokuthi utongele ngale ngungu ugadze ke lisasa lakho
le mali ke lena ke lesiphansi ingungu ke mbukeli angeke uyithole vele ngesikhathi lofuna ngaso uma utibekela nje yona uyithola mangabe sofikile ke emashumini lasihlanu seminyaka 50 weminyaka kepha lokukahle ngayo ukuthi ke kungenteka uthole ukuthi njengoba usebenza nje embukeli kuba khona ukuthi mhlambe uyaphila umsebenzi noma ufule simhlambe ke mbukeli vele siyadikela lokusebenza siyayekela nje kusebenza ngekusanza kwakho uyekele nje ukusebenza uyavuma ke lo mthetho ke mbukeli ukuthi uma ngabe vele sophele ngumsebenzi ungenta toyitsisa le mali yakho lena yengungu lo suke utibekele yona siwabone nje maswathi amaningi lesikhathi lesi se-COVID la thule ukuthi aphelwe ngumsebenzi labanye babo ke mbukeli uthula ukuthi vele baphelwe ngumsebenzi nje bebatibekela kepha ngengungu akhona maswathi amaningi ukuthi asafuna leminye imisebenzi ete lapha emahhovisi eDlandvongeni yokutheni Dlandvongeni sengiphelwe ngumsebenzi sekude la ngisebenza khona ngicela na ingungu yami ukuthi ngimane ngikhona ukuthi ngiphashe lapha nalapha ngisafuna umsebenzi labanye mfike ukuthi mhlawumbe usafuna ukubhadala itikolo bakhona abanye ukuthi basele imali lena bahambe bobhadala itikolo ngawe ke mbukeli uyavuma lo mthetho uma ngabe ungasasebenzi ukuthi ungayithola noma ngabe kunini ke noma ngabe ngusiphi ke isikhathi noma ngabe ngumuphi umnyaka uma ngabe nje sophele ngumsebenzi uyayithola ke ingungu yakho ke mbukeli kepha ke labanye ke mbukeli ukuthole ke labanye ukuthi akusuke nje kuphela komsebenzi lo munye ushintsha imisebenzi ngiyabhekisa nje ukuthi usebenza enkampanini lethide so apply lenye inkampani ukuthi mhlambe ngaba ukuthi ufuna imadlelo yahlata noma mhlambe sofuna kushintsha nje i-environment uya-apply lenye inkampani ube nenhlanhla nje ukuthi siphumele isicelo i-application yakho bakuthathe leyo nkampani leyo uma ngabe ushintsha imisebenzi ke mbukeli uma ngabe ufuna ungatikhethela ekutheni uyayithatha le ngungu yakho uyavuma lo mthetho ukuthi uma ngabe ushintsha abacashi asengakalibhadala iDlandvongeni lakho lomcashi lomusha loyakuye ungayita lapha emahhovisi eDlandvongeni noma ngabe uyitsinga ingungu yakho ukhona ukuthi uyithole ke mbukeli ichobeke impilo kepha ke mbukeli siyati ukuthi akusiyo onke emalunga noma emaswati kuthiwa ukuthi angemalunga eDlandvongeni lo mini nje uba abukela nje lihlelo lapha uyasho useyuntula ngoDumane mina angisolelunga leDlandvongeni ngenta njani ke kulesigaba lesi lapho khona ngibona khona ukuthi naku nami ngiyafuna ukuthi ngitibekele nje uba ke usikhuthata ukuthi asitibekele lapha kepha ke lokubonakalako angisolelunga leDlandvongeni uyavuma ke lo mthetho ke mbukeli ukuthi nanawe noma mhlambe ungasolunga leDlandvongeni ungatibekela kuloko lesibita ngekuthi i-voluntary contribution lapho ke utibekela ke ngensandvo yakho ngekuthanza kwakho ke mbukeli ukuthi uyafuna ke ukuthi utifakele nawe kungenteka ke mbukeli ukuthi uthole ukuthi vele swaba lomunye swathi hlala ekhaya lo munye uthole ukuthi mhlambe uyi-housewife wathi nje baba wakho ungacala uyosebenza ngifuna ukuthi ngikubone nje lapha ke uyimbali yami angifuni ukuthi imbali yami ibise loshiswa lilanga lapha ivula imisebenzi into azeyibone ihlala nje lapha ekhaya wena ungasele bana ungasele ekhaya unakele kahle konke lokulapha ekhaya uyi-housewife awusebenzi kepha kukhona lo trust babe phakona njalo ngenyanga noma mhlambe ngeliviki noma kunini la kunika kona nanawe ke ungasho ke mbukeli nalapho lokhona khona umuntu futhi ke mbukeli njengoba ungasolunga nje mhlambe usisebenzi sahulumende usebenza ku public sector nanawe uthi ngiyafuna ukusebenzisa le thuba leli ukuthi ngihambe ngiyotibekela lapha ke kaDlandvongeni ngoba sengibonile ukuthi baningi labaphilayo lapha ke kaDlandvongeni nanawe ke ungatibekela lapha kaDlandvongeni ngaloko lesibita ukuthi i-voluntary contribution uyatibekela ngekuthanza kwakho uma utibekela ngekuthanza kwakho ke mbukeli lapha ke nakhona uyatifakela nje lokusemandleni akho ngeke sikalele ukuthi kunganani ke mbukeli kuyawubanga ngawo ukuthi emandla akho akuphi labanye futhi ukuthola ukuthi bababude lapha ukuthi mahlalela mangabe sengitifakela lapha ngeke bese ngichacha yini ukuthi mangabe ngasakhona kule nyanga letawo ukutifakela sekuba nema-penalty asithi cha ukuthi ma-penalty asithi lesa wona ke mbukeli lakhona kuya ngemandla akho nje ukuthi cha usakhona ukutifakela uma ungasakhona futhi ukutifakela uyayekela futhi kungenteka ufuna ukuthi mhlambe usatifakela uqale kancane ucala ngesigaba esincane kepha ke usachubeka wabona lenzuzo ukuthi ungathi le mali yami iyanza lapha asenginyuse le mali lengiyifaka ko ibe ngetulu kona lengicale ngayo ke mbukeli lapho lapho futhi uyakwenda lokho ke unyuse le mali yakho uma ngabe nje wena ungasolunga leDlandvongeni uyaliva lehlelo namhla futhi ufisile ukuthi utifakele longakubona nje singawe emahhovisi eDlandvongeni ungafika noma ngabe ngiliphi le hhovisi eDlandvongeni elidutshane nawe uphathe ke mbukeli lipasi lakho uphindze uphathe namatisa wakho i-ID
uphuthume ehhovisi elithutana nawo ledlandvongeni ufike uyobhalisa ke mbukeli uyawusenge ukubhalisa ke mbukeli bese ke sothola ke i-bank account lapho khona uyawubhadala khona ngoba asisamphathi vele cash imali nje asasayimukeli ngesandla uyawusuke mawufaka le bank account ke mbukeli bese ke sowubhadala ngayo ke leyo bank account kanti ke futhi uma ngabe ke uyangena lapha kubongcondvomshina ungavele nje usi www.enpf.co.za ungene ekhasini leTransNgcondvomshina uyawuthola ke lapho ema-banking details ethu ke mbukeli ukuthi ahamba ke afike kuphi ngesemba ke mbukeli ke ukuthi njengoba sifike egcineni kwehlelo usitakele ke ngalethi ndzaba namhlanje konga ukuthi ungonga kanjani ke kadlandvongeni usade ke nawe ke mbukeli ukuthi mhlambe vele bophethwe ke dinkinga ukuthi unetikweneti uphethwe lokho naloko ukuthi uma ngabe ke kuphese lokho kwembukeli kude sikhasile singendluli cela nje manje uthi discipline ukuthi njengoba ke ngilivehlelo asenginake ukuthi imali yami ngichitha kuphi ngingayichithi imali yami etintweni letingasiso sidingo empeni yami ukuthi singikhone ukuthi ngilinake lisalami uma lifike lisalami lingikhanze ukuthi ngilungele ichobeke impilo icicime ekhaya ichobeke impilo icicime naseveni umntula ngudumane ngithi asihlalisane nawe futhi ngalokunjalo evini litakwazi ukase sifanako ngikufisele kubukela kuhle etinhlweni etilandzelako #besa lakho usale kahle kusasa lakho better make hay while it's still day sipepelo sami nasebangishiyele